omuhabuzi wa president Ephraim Kamuntu najangu okubinga obworo nikibasika abantu bamanyo kwebikira nk'enyomyo nkuru. Professor Kamuntu abire natongoza motoka kapyata hamwe na rogo eya Shuk Sacco omuri Kishabya Shuk Town Council Shema District. Mwizuke tukatandika tugendese bigere twaza gari twatandika na Yamaha bodabodas twatandikira mu kizimbe cyabariye mukono twine manager omwe eri obwati mbaze mureba iguru Shuk Sacco headquarter office ekizimbe cyanyu. Kamuntu arabwira abebembezi baza Sacco okwehara okushoma nkora sente za ba member ekyakuretera Sacco zabo zagwa. Jambe bintari bikozwe aba bantu kugira okorekwa kandi bikozwe abo kugira ubebembezi bwihanga obutereyire. Aba atakonaje izisibwe twarebe zibakugamba na billion tuzakubizijya kimasa tibine bwishu bakoraje kanye nakusimira n'abakozi abakozi bita butukusasura n'abakozi bakura ahubwo cyo kubagama cyo bakugendera. Abebembezi ba Shuk Sacco bagambira hawe nkibonjire ahabye ntambara kuko rebo mu vision yitu harimo kigambo prosperity mwe torende chi prosperity ikikubasa nakare ikikubasa kuchireta twashangera mukari mumwe Burundi ja kujireva twaronda bamemba beitungu batimbi n'amasiko aba nko ku patron ya gamba sakwejeho nchakaria na nyensia tukabasa gukora branches umushanje yine muto. Ikindi twenda kongera aha marketing strategies zitu abo kuba teka twatwine mutoka za kutwangira ku branch kuzo mundijo even na nemyanya yitu betakagizere kitakashikira. Shuk Sacco etwire nekora kurungi na mnongo kutungure mture y'abantu obo barukongera hantase y'amakagabo. Eria kumwe mwagitire obakagikopa ngweneju mwe mwagitaona muza kuzibira mata mbantu kugikopa. What you are going to do is a copyrighted. Mam tajire copywriting na bagagara bagikopa mbashura kumano hindura ngabo ko bagikopa. Gasha ku Michael atwakire.